नेपाल च्यानलले ज्याजो ठुगु वाले सोया जना दिपि सकल सुकुमी भाजु मेजु पिन्द धुनुगुलन छिन जोजोलपा नापं लस्कु स्याना जना जिसु सिलसाय प्रत्येक शनिबार बनिसिया 8 बजे वइगु ठुगु ज्याजो संजिमस वंगु वाले थिथि थासे जोगु थिथि गतिविधिया रिपोर्ट सिकबिनी गुन्याने न्यवया जना गुख थति हे थौन ठुगु वाले थिथि थासे जोगु थिथि गतिविधिया रिपोर्ट जना भएको दो दक्षिणले नापा हाइलाइट्स बृहत रक्तदान ज्याजो सोमबार देयङ्कन नागपञ्चमी हुन बिहिबार ये येलो खोप बनेपा लगायत थिथि थासे पञ्चदान बुल सोनु यङ्कन जुइगु सफु बोजाया उलेजायागु जागो बुल बिहिबार भुङ्गे देवपुखली पद्मपानी लोकेश्वर अतिथैगु करुणामय मूर्ति पलिसया र मुंगु 2076 साल श्रावण 18 गते शनिबार ढोकासी परिवार व पाङ्गा सामुदायिक पुस्तकालय या गोसाले बृहत रक्तदान ज्याजो जुल थै विषय गुछगु रिपोर्ट वंगु 2076 साल श्रावण 18 गते शनिबार ढोकासी परिवार व पाङ्गा सामुदायिक पुस्तकालय या गोसाले बृहत रक्तदान ज्याजो जुल समाजसेवी स्वर्गीय विवेक दङ्गोलिया 45औं दिया पुण्यतिथि वैकया लुमन्ती थुगु ज्याजोया गोसागो गुख नेपाल रेड क्रस सोसाइटी कीर्तिपुर उपशाखाया ग्वाहाली जुगु उगु ज्याजोले आपाला मनुदेशन बोतिकाया थगु हिदान याना दिल सुथेसिया 9 बजे निसी निनेसिया 2 बजे तक न्यागु उगु ज्याजो नवज्योति आधारभूत विद्यालय प्राङ्गण ढोकासी पाङ्गा जुगु ख थगु हिदान याना दिपि सकसित फलफुल खे जुस आदिया गोसा खलपाके व्यवस्था यागु ख हिदान याइपि सकसिगु स्वास्थ्य परीक्षण यासे हिकागु ख मुंगु श्रावण 20 गते सोमबार देयङ्कन नागपञ्चमी हन श्रावण शुक्ल पक्षया पञ्चमी तिथि खुनु नाग्या पूजा याना नागपञ्चमी हनिगु चलन्दु थुगु दि खुनु छे नाग्या पूजा यागु याइ छगु रिपोर्ट परापूर्व कालन निसे जिसा हनावा चंगु छगु नखख नागपञ्चमी हिन्दू धर्म कथा 33 कोटी देवदेवी मध्ये नाग्यात न देह कथा क्यागुया अजला छुन कथा या भौतिक संरचना जस्तै छे इनार आदि देखेतन नाग्या पूजा यागु चलन्दु थोहे झोले वंगु श्रावण 20 गते सोमबार देयङ्कन नागपञ्चमी हन श्रावण शुक्ल पक्षया पञ्चमी तिथि खुनु नाग्या पूजा याना नागपञ्चमी हनेगु चलन्दु थुगु दि खुनु छे नाग्या पूजा यागु याइ नाग्या चित्र या त दुरु धौ स्वा गुछि घ्या सासौ आदि तया विधिवत पूजा आजा याना सासौ या सहायता मु लोख्या चोस तिकेगु चलन्दु अनन्त बासुकी पद्म महापद्म तक्षक कुलिर कर्कट व शंख याना नाग्या चागुप कुलदु धैगु जनविश्वास दु थोहे अष्टकुल नाग्या पूजा यासे मु लोख्या चोस तिकाबिल धासा मल मी व सर्पया भय मदेगु धार्मिक जनविश्वास दु ज्योतिष शास्त्र कथा पञ्चमी तिथिया स्वामी नाग दियख थुगु दिखुनु नागे त खुसी या त पूजा आज नापनाप अफस चोनेगुन चलन्दु नाग पञ्चमी खुनु सोनी गया तौदह नाग पोखरी नाग दह लगायत नागद्य बा सेना चोंगु थिथि दह पुखु व नाग स्थाने भक्तजन पिनिगु तस्क तधङ्गु भेट दै नागद्य या त पूजा याना दुरु धौ स्वा गुछि घ्या सासौ आदि अर्पण यागु चलन्दु थुगु दिनिसे वर्षा याम्या मौसम कोचाइगु धैगुन जनविश्वास दु नाप नाग पञ्चमी व श्री पञ्चमी खुनु छुना शुभ ज्या या नीति साइड स्वयंमा धैगु विश्वास दु तर नाग दया वासस्थान भूमि दुनी जुइगु जिया थुगु दि खुनु बुज्या नाप जग्या ज्या धासा वर्जित याना तगु दु धैगुन धापु दु ज्याजुले आ रासा दिपाई जुइतेंगु दु थो बजा हागगु दिपाली प हाकन ल्याउँदनीगु रिपोर्ट छिकपिनि न्याने न्यवेगु हेजि आ रासा पलक ब्रेक त बजा हागगु दिपाली प हाकनस्क लस्कु स्याना चुना ज्याजो थुगु वाले अले थुगु ज्याजो स जिमस
थुगु वाले थिथि ठासे जुगु थिथि गतिविधि रिपोर्ट छिकबिन गुन्याने न्यव्याचना गुखा ठै झले वंगु श्रावण 23 गते बिहिबार यल फप बनेपा लगायत थिथि ठासे पञ्चदान बिगु ज्याज जुल थुगु दिं खुनु विशेष सेना नेवा बौद्ध धर्मावलम्बी पिन्छ थिथि वस्तुत थिथि बहा बहिली वना साक्य बज्राचार्य पिन्त दानिय गुखा सब रिपोर्ट विश्व शान्ति अग्रदूत गौतम बुद्धया जन्मभूमि ख झिगुदे नेपाल अले बुद्ध मार्गी पिनिगु छगु तडंगु नगख पञ्चदान अथधैगु पञ्जरा दान यागु जयात जिस पुण्य प्राप्त यागु कथ कयावचना गुदु पञ्चदान दक्कसिवे तडंगु दान ख धैगु जनविश्वास दु अपायना साक्य व बज्राचार्य पिन्छ हनेगु थुगु पर्व थुगुसी श्रावण 23 गते बिहिबार यल ये खोप बनेपा लगायत थिथि थासे झ धाक हंगु ख थुगु दिखुनु विशेष याना नेवा बौद्ध धर्मावलम्बी पिन्छ थिथि वस्तुत थिथि बाहा बहिली वना साक्य बज्राचार्य पिन्त दान याइगु ख थुगु दिखुनु थिथि बाहा बहिली दुगु मूर्ति यत देगला पिने वैगुन चलन्दु थुगु दिखुनु दाता पिन्छ दुनुगला निसे दान कर्म याना दि पञ्चदान धावले विशेष याना जाकी छो ची धेवा व फलफुल याना न्याथि चीजबीज त दान याइगु ख मनु तेसा थो बाहेक न थम फुकु कथ मेमेगु चीजबीज न दान याना व्याचंगु दु थुगु पर्व गुब्ले निसे सुरुजुगु ख धैगु विषय आतकन छुन प्रमाण धासा मदुनी बौद्ध धर्म कथा थगु कमैया छुन भाग शुद्ध नुग्ल दान याद धासा तडंगु पुण्य प्राप्त जुइ धैगु न विश्वास दु दान यात धासा झिगु मन यात न आनन्द यई थुगु दि बिउगु दान्य प्रभाव थमेसिया चायक यानागु पाप्य भारत कम्य धैगु जनविश्वास दु अझ छुन कथा या स्वार्थ मतस्य यागु दान्य प्रभाव मृत्यु पश्चात स्वर्गवास जुइ धैगु न विश्वास दु तर नाप धासा मिसतेस दान बिगु मया आधासा थुकी परिवर्तन वगु दु अथे आवया मिसतेस न दान बियाचोंगु चिस खंकेफै ठोहे वंगु 24 गते शुक्रबार तमकद्य जाउलख्य यले सोनुयंगन जुइगु सफु बोजाया उलेजायागु ज्याजुल ठोहे विषय त कया छगु रिपोर्ट तयार याना गुदु सोयादिस वंगु श्रावण 24 गते निसी नेपाल भाषा एकाडेमिया गोसाले सोनुयंग जुइगु सफु बोजाया उलेजा ज्याजुल तमकद्य जाउलख्य यले ज्याचोंगु उगु ज्याजोले नेपाल भाषा एकाडेमिया उपकुलपति यज्ञरत्न धाख्वाजु सभापतित्व ग्रहण याना दिगु ख धासा मु पहा कथ जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठजु झाय दिगु ख वरिष्ठ सिने पत्रकार विजयरत्न असबरेजु संयोजन याना दिगु उगु ज्याजोया उलेज्या ज्याजोया मु पहा कथ झाय दिम भाजु जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठजु याना दिल जुजुलपा नेपाल भाषा गाजले लान्ट्रोङ तुसान सृष्टि स्वा वैचमुदुरका थौ झिस न्याकिङ ट्रेके खना चमुदु फहे जीव विजय खक जिन छत्वा चायाजको धा झीगु खेले कबले तक झीके झी धैगु दई अबले तक थन भुगुम प्रलय बाबचा झीगु झी दुने लय दियो पनि नमस्कार नेपाल भाषा एकाडेमिया सदस्य सचिव मल्लके सुन्दरजु लस्कुस नोचु तयादिगु उगु ज्याजोले मेमेपे थिथि पहा पिन्छन थगु नुगख तयादिल धासा ज्याजोले नेवा खया नापाम नखि चैत्य देवी सिंह जुन जायदिगु ख थिथि प्रकाशन नाप गुथी लगाए थिथि संघ संस्था पाखि थुगु ज्याजोले सफु भोजा हेना दिगु दु थुगु ज्याजोया संयोजन सफु भोजा व सकिपा गोष्ठी उपसमितिया कजी विजयरत्न असबरेजु याना दिगु दु वंगु श्रावण 23 गते बिहिबार भुङ्गे देव पोखरी अतिथैगु देव पुखली विधिवत रूपमा पूजा आजा व होम यासे पुखली दठै चोंगु पलिसवाले पद्मपानी लोकेश्वरिया मूर्ति यात स्थापना यात थै विषयगु छगु रिपोर्ट सोयादिस
वंगु श्रावण्य 23 गते बुंगया देव पोखरी अतिथैगु देव पुखुली विधिवत रूपमा पूजा आजा व होम यासे पुखुली दथि चोंगु पलिसवाले पद्म पार्नी लोकेश्वर अतिथैगु कर्णामेय मूर्ति पलिस्था यागुदु अतिक महत्व जागु थुगु थासे थुगु मूर्तिया स्थापना यागु ख थुगु पुखुली बुंग देया 12 वर्ष मेला जीवले र देकेगु झोले पौ फेगु यानावा चंगुदु टोलबासी पिनिगु साथ व सहयोग भाजु विश्व बजाचार्य जु थुगु मूर्तिया स्थापना यानादिगु ख को चाहिँ के मोटो चाहिँ 5 वर्ष मेले बेले चाहिँ कर्णामे रथदेखिले चाहिँ मेन चाहिँ के पनि पौ खया चाहिँ रथदेखि फर्स्ट मेन मतलब के साथसाथै आज के चाहिँ यो पृथ्वीना यो भए यो हिसाबमा चाहिँ यो छ मरु ठेचना खास चाहिँ खना जिए थन गुर्जुपी दाता हैन चाहिँ के चाहिँ त्यो चाहिँ तो जुगे तो गन्या आस्ता या जुगे तो जुगे सम्बन्ध काय भाबल दुजी पोलिटिकल त्याटै के त्यो दुजी साला ट्रायंगल ला तल चाहिँ मसाजी चाहिँ पोल दु हिसाबमा चाहिँ जिसा चाहिँ गरामे चाहिँ स्थापना या स्वाहे दिल थुगु वाले थिथि थासे जुगु थिथि गतिविधिया रिपोर्ट सोकुमी भाजु मेजुपि सिकबिनिगु थासे ट्वालेन छुनो कथया त जागु जाजो त जुइ थुंगुगु व जुइ टिंगु दसा जिमदा स्वापो तयादिस आरास जाजो इन कोचा टिंगुदु मेगु वाले मेगु थिथि गतिविधिया रिपोर्ट जना सिकबिनिगु न्यानि वेगु हेजुइ रासे जि सुशील साइन थौमे थुगु जाजो सा बायाउनि गुजम फना जना नेपाल च्यानल निरन्तर सोया जना दिस सुभा